Hari ni kita ada dekat salah satu gym yang terbesar dekat Malaysia yang baru buka dan kita nak tengok mesin apa dia pakai, saiz dia macam mana, vibe, aura yang dia bagi untuk Gym Paradise. Jom. Hari ni kita dapat special invitation untuk kita nak tengok first view untuk Gym Paradise. Belum masuk lagi aku dah nampak dah rak supplement. Nampak tu? USN. Oh. Come. So ini brand yang kita bangga-banggakan. Brand kita USN ada dekat sini guys. Ya, korang datang ke Gym Paradise nak beli suplemen, no problem. Barang yang terbaik kat sini semestinya ISO 0 USN. Yang ni hot seller dekat sini. Semestinya ada juga brand lain, Mutant pun ada. Dan ini adalah untuk bahagian depan Gym Paradise Cerah Selatan. Nak masuk dia facial recognition. Pakai facial recognition guys. Punyalah teknologi teknologi. Jom. Okey. Dekat bahagian sini nanti semestinya dia akan block lah rasanya. Okey, untuk masuk ke kawasan kardio, kau tengok mesin bersusun. Banyak mesin kardio. Tak berebut punya. Ini belum komplit, belum siap lagi. Banyak lagi sebenarnya. Nanti akan letak lagi kat sini. Tak siap lagi guys, tak siap lagi. Okey. So, dekat sini pula kita ada 1, 2, 3, 4. 4 biji Stairmaster setakat ini. Okey. So, ini adalah bahagian kafe. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meja setakat ini untuk orang nak duduk. Kenapa orang buat kafe kat sini? Tu. Ada diet monster incoming nanti. Jadi maksudnya kalau kau lepas habis training ataupun sebelum training kau perlukan makanan, diet monster ada dekat sini guys. Alright, jom kita jalan lagi. Oh, lawa Gym Paradise Wow. Guys, apa ni? Serius ah? Guys, serius ah? Woi, apa ni? This is speechless guys. Wish, lain macam. Aku sendiri nak cakap pun tak boleh. Aku terkejut. Ini first time aku rasa aura yang biasa kita tengok dekat dalam social media. Tempat orang putih besar macam ni, luas macam ni, mesin bersusun. Ini first time aku nampak. Aku excited. Ini original punya reaction guys. Oh, weh, apa? Grip Galaxy. Wow. Macam-macam jenis attachment ada kat sini guys. Untuk pull up, untuk rowing. Apa benda ni? Ui, yang tebal punya grip pun ada juga. Wow. Wow guys. Tak mungkin kau akan berebut. Oh, menarik. Macam-macam jenis pegangan yang menarik ada kat sini. Dia punya rope extension pun lain macam guys. Dia tak pakai rope yang biasa. Rope biasa pun ada. Rope bukan-bukan pun ada. Menarik ini semua. Oh ya, mega grip Maksudnya benda ni. Grip ni boleh ubah. Wow. Very nice. Dan terlalu banyak sangat attachment dia yang kau boleh pakai untuk kabel. Banyak sangat. Ada lampu guys. Lawa tempat dia. Lampu bersusun ke atas menyebabkan kawasan ni cukup cerah. Cukup cerah. Dan macam mana kamera? Nampak macam on tak? Boleh buat on sini? Kalau boleh nampak on, cuba goyangkan kamera. Boleh on kat sini. Kau try tarik, kenapa tu kau tahu? Kenapa dia mahal? Very good. Very nice. Very nice. Smooth like butter. Yes. Right? Yes. Yeah. Very smooth. Ya. No wonder. Ya, kau kena feel dia baru tahu kenapa dia ada value dia kenapa begitu. No Sebab wonder. dia punya signature adalah precise engineering, best engineering. Lepas tu dia punya kira hardcore premium, built to last. Dia boleh bang. Okay, cuba kau tengok Okay. Biasa orang punya ini British steel diperbuat daripada British steel, England, United Kingdom. Okay, kau dengar sound dia. Alright. Hey, dia bukan priang dia solid steel. Very ini solid. Italian leather. Sentuh tengok bro. Yes. Bos, saya nak tanya lah. Why?
Why leather? Why? Tahan lama. Tahan lama. Seolah ini Italian leather. Form dia pun bagus punya. Lepas tu dia bendy stitching. Jadi bila kau duduk ini, seolah-olah kau pakai di kereta Rolls Royce tau. Buat exercise. Oh, damn. Very 5-star gym experience, bro. Yes, very Yeah. premium. So after this nanti kita nak tengok yang Kaiser tu lah. Bos mungkin kena tunjuk lah. Boleh. So okay, kita round sambil-sambil tengok. Kami ada new tech. Kami ada Redcon Korea new tech. Gym Leco. So sini bos, kita ada Jim Leco, Watson, Kaiser dengan New Tech. New tech. Redcon Korea. Redcon Korea. Redcon. Redcon Korea lah. Ini new tech. Ini original one- new tech Original new tech This one memang Olympian guna lah. Yes. Very nice, very good. Are you try it? Kita try Ini high row Hati-hati dengan kepala. Dia boleh mau ini, boleh tidak mau ini. Ya, cuba. Ya. Row. Duduk. Oh, wait. Yes, facing there. High row. Okay. Try. Try sini, bro. Ya. Kita kena letak plate sikit, kita bagi rasa. Kita letak plate sikit. Ini untuk adjust dia punya handle tinggi rendah. Contoh kalau kamu I see. Oh, Dia boleh adjust jugalah dia punya. New Tech dia punya signature adalah versatility. Maksudnya dia versatile. Semua boleh adjust. Adjust sampai angle yang ngam dengan orang. Very nice. Jadi very setiap good. gym perlu ada New Tech sebab dia sangat sesuai untuk bodybuilder. I see. Tapi kalau satu gym semua New Tech dia tak sesuai sebab dia terlalu banyak adjustment. Jadi beginner susah mau pakai. Bodybuilder syok. Dia akan adjust sama angle yang ngam dengan dia. So this one for a pro experience For bodybuilding, yes. Oh, every muscle can feel lah. Oh, the movement very good. The angle, the arch, very nice. I can see why lah. Gym Paradise, they maintainkan quality dia, supaya image dia very good. Yes, very nice. Sedap guys. This one is New Tech. New Tech Korea. dia akan bantu untuk bagi adjustment, banyak adjustment. So dia sangat-sangat mesra dengan pengguna, meaning dia boleh adjust ikut kepada orang tu punya keperluan. If dia kena tinggi lagi, if dia kena rendah lagi. So everyone must come to Gym Paradise untuk feel sendiri 5-star S-tier punya quality. Kita ada juga brand Nautilus dekat sini yang lebih fokus kepada leverage yang berbeza. Okay? Jadi contoh, kita ada kat sini untuk fokus dekat bahagian. Yes, nice. Yes, very good. Kid white lats. Outer. Oh, very nice. Ini kita pakai weight very light lah, but Yeah. I can feel every sense of my fiber muscle working. Oh, very good. Oh my god. Oh my god. This one, The feeling. high row. Nautilus high row. Leverage high row. This one. Ini Sibam punya favorite tau. Kau kena try punya. Sibam punya chest press dengan Sibam punya row. Nautilus. This one. Oh, wah. Pull out and tarik. Damn good boys. Very good. I cannot stress enough lah. Korang memang kena try lah Gym Paradise. For now, this one is one of the best gym I can say with the aura, with the vibe yang Boss Branding kita dah tolong set up untuk korang semua supaya bila datang ke gym, Everything is right. Everything is right. Itu Kita key point handle setiap machine. Okay, dia setiap brand dia mesti ada dia punya signature machine. Dia punya best machine. Jadi kita tak nak satu gym penuh dengan satu brand. Dia satu brand tak akan bagus, tak akan expert dengan semua machine. Yes. Mustahil. Jadi we only pick the best of the best from every brand around the world. Ya, ini kita punya quality. You have to come. nice. So This one Sibam chest press. Sibam chest press. let's put some Okay. plate. 20 Jom. And Sibam remember one thing, chest press. terlalu banyak fake punya machine, counterfeit punya machine, kopit punya machine di pasaran. Gym Paradise never use kopit, never use fake, all genuine and original. Korang dengar sendiri. Okay. Wow. Alright. Sibam chest press. Yo. Ni macam Sibam Come on. Come on. Yes. Hey.
Oh my god. You see, nampak the angle dia masuk ke dalam. Okay, dia bukan straight buka keluar. Buka sini keluar, Converging. masuk ke dalam. Very good for your chest. Oh my god. Jadi sibam aku lepas ni. This one is Repcon. You can, ini ya, saya kira saya Asia, saya ada saja Repcon. Okay, saya first. Lepas ni mungkin ramai yang akan masuk saudara. First in Asia. First in Asia. Absolute Recon USA punya big gym macam Absolute Recon, Oxygen Dubai, semua ada ini. Ini machine Repcon Korea. You try. Oxygen Dubai pakai this one. Yes. Ini world class punya gym, bro. Yeah. Okay, you try it. Okay. What wider? Wider. Wider. Okay. Okay. Try pumping. Oh eh. Oh. Come on. Come on. Oh. Oh, the feeling is very different. Dia sampai sini dia contract. Yes. Dia hardest. Yes. Hardest. Yeah. Very good. Oh. Yeah, constant pump. Ya. Dia tak sama macam mesin lain. Yes. Because the movement of the weight dia ada leverage lain. Yang ni, this one feel very constant throughout the movement. The feeling, the contraction, very constant. Oh. Try a more comfortable grip. You see? Yeah. Pump it. Yeah, nice one. Nice one. Wow. Stretch and pump, stretch. Yes. Nice one. Kita use 10 kg. Feel guys. Very nice. Okay, let's go to Repcon. Saya ada 4 lah. Ini Delta, lepas tu Superman row. Superman row. Yeah. You gotta try it lah, bro. Aku dah pump habis ni. Dah pump ni. Kita just rasa-rasa. Saya agak simpan Cuman? 10 cukup. Ya, ini Kita machine. pakai Ini 10. mesin humbling ni. Humbling punya machine. Kau tak perlu berat-berat. Kita tak perlu nak fully loaded. Ini 10 kg saja. macam Superman. Anchor row lah. Dia panggil. Okay, you try. Hold here. Ready Ya, eh? ya. Here. Ini mungkin kau kena itu. Boleh adjust. Ikut. Oh. Okay, you try. You try. Alright. Yes. Oh. Come on. Yes. Oh. Hey. Ya. Wow. Betul ke ni? Feeling very different from regular gym biasa. Oh, this one bagi feel very different. It's hard to explain lah rasa dia macam mana, because you have to come. You have to rasa. Feel it. You have to come and feel it yourself. Doesn't Compare the matter. value, compare the quality, compare the price. We have to bring up the standard, Malaysia gym standard, to another level. Guys, even you tinggal dekat Perak, Johor, Melaka, mana-mana saja, please come. Please come untuk rasa sendiri. Okay. T-bar row. T-bar. T-bar row. Watson T-bar row. Okay. Biasanya T-bar row 1-2K. Kalau yang buruk punya murah pun ada, ratus pun ada. This one 24K. Watson T-bar row 24K. Why 24K? I'm not stupid, bro. You have to try it. You have to Go. try it. Dia memang di-review oleh banyak pro bodybuilder worldwide to be the best T-bar row. The most steady, the most aligned, the most precise T-bar row. Try it, bro. Oh. Yes. Oh. Ya. Ni nampak siap boleh twist lagi dia punya handle. Untuk extra squeeze. Jadi the key is precise engineering. Good quality. Bila kau main ringan, dia steady, dia align. Bila main berat, dia sama juga smoothness dia, tak lari punya. So, kau lie down on the Italian leather, buat T-bar row. That's why it costs 24K, bro. And I can see here Platform pun can adjust also. kita boleh adjust. Yes. Almost everything is You adjustable. try to adjust the handle. Try bagi dalam sikit. One more. Kau tengok dia make adjustment. Precise. Very easy. Tak ada sangkut-sangkut. Dia ada kelonggaran lah. Yes. This one different.
Oh, this one lagi tinggi. Very nice. Oh. How come? Gym ni boleh bagi rasa macam ni? Very weird lah. How come? How Because come? they're using premium stuff, real machines, Wow. real experience, real standard. International guys. International. World class, world class, World class. world class. Only in Malaysia. Sini. First. Linear row. Yeah. Only in Malaysia. Linear row. Banyak copy punya machine spoil the gym industry. Kita tak mau. Sekarang we have to bring back the standard. That's why we decided to invest stupid investment to bring up the standard of Malaysia gyms. Hopefully gym seluruh Malaysia lepas ni Akan they improve. redefine. Yes, they will. They have to. Otherwise, they will stay outdated. Yeah. They'll be kicked out from the Yeah, market. yeah. So there's our intention. Bring up is a movement. This is not a gym. This is a movement. Okay, fitness revolution. Gym industry redefine. Hopefully seluruh Malaysia punya gym owner akan ada satu semangat yang baru untuk dia kena jadikan ini adalah standard. Yes. Okay, this one adalah standard Yes. kepada gym-gym. Maybe in coming years, maybe 4 or 5 years after this, all gym kat Malaysia mungkin akan jadi standard yang ini. But Gym Paradise Better. of course Yeah, akan jadi better, better. better. Dia adalah pioneer Yeah. kepada gym industri yang baru, aura yang baru, vibe yang baru. S-class guys, world class.